Kje ste, motherfuckeri? OG Notalex is back. Kaj pomeni OG Notalex? To pomeni OG pullover Notalex, OG kapca, vsi, ki se jo spomnite, Batman kapca, zato se ji reče OG Batman kapca. Kaj še? Kaj še OG? Kupovanje Fortnite računov. Prav ste slišali, 1 leto mi že težite. Notalex, vrn stari content, kupovanje Fortnite računov in točno to sem šel narediti. Tako da, če pridemo na tem video posnetku v 6 dnevih do 600 lajkov, to pomeni 100 lajkov na dan, bom nadaljeval redno content. To pomeni redno kupovanje Fortnite računov samo za vas, odpirali, se upisali, da vidimo, kakšne skine bomo dobili. Vsi hočem, da komentirate od prvega do zadnjega, če vam je všeč stari OG Notalex. Rad vas imam, mi pa gremo v motherfucking video. V glavnem, za ta Fortnite račun sem plačal 4 evre. Prosim, dragi Jezus, prosim, da ta Fortnite account dela. Pisalo je, Fortnite račun za 4 evre. Lahko dobite brezvezen, torej 50% je, da za 4 evre dobite najbolj brezvezen Fortnite račun, torej lahko najbolj beden account dobim z enim skinom. 50% šanse je pa, da za 4 evre dobim neki OG skine, torej neki OG skin z dodatnimi 15 ali 20 skini. Tako da 50-50 je, jaz ne vem, če lahko vse to verjamem, ampak gremo probat! Alex, shut the fuck up! Alex, shut the fuck up, preveč govoriš. Daj priznajte v komentarjih, da preveč govorim. Gremo mi sprobat account, stari. Jaz vem, da vi mene nočete poslušati. Ki geslo kopiram, ok. Zdaj pa mobitel pripravim, ker bom policijo poklical, če me je skemil. Jaz bom res poklical policijo in bom rekel, da me je skemil za 4 evre. Zdaj pa čas, da probam račun. Prosim, deli, prosim. Prosim. Let's motherfucking go! Oh my god, let's! To je najjači feeling! To je najjači feeling, ka veste, da Fortnite account dela, ka ste ga kupili. Let's motherfucking go! O, ta pullover, Notalex, kupte ga vsi. Kupte motherfucking najjači pullover s kronico. Poglejte, koliko je jak pullover, chat. Dejte ga vsi kupiti, no. Najjači pullover. Ne, tale skin je OG, ali rare, nekaj tazga, oh my god, ne, tale skin je OG, ali rare, pozabil sem, kako je mu ime, let's go, gremo od samega začetka. Battlehawk Season 4, rare OG, oboje, oh my god, let's go, ok, ta banana brez veze, gremo dalje, to je tudi kar neki Brutus, Season 6, ni lih OG, je pa zelo rare skin, torej, mislim, da je OG, za tega pa ne vem, je pa zelo rare. 2 odlična skina smo že dobili in to je ta OG Carbide. Vem, da je OG in vem, da se ga težko dobi, da se ga skoraj ne da dobiti, tako da jaz sem motherfucking zadovoljen, kjere 3 skine smo že dobili. 4. skin, DJ Yonder, ok, ne vem, vi napišite v komentarjih, kaj je to dober skin, piše Season 6, ne poznam ga, skoraj prvič v lifeu ga vidim, napišite, ali je tale skin DJ Yonder OG, ali je pa vsaj rare, a je zelo dober skin. Gremo dalje, Season 5 Drifta, motherfucking Drifta smo dobili, oh my god, plus, že fucking 1, 2, 3, 4 skine, zelo dobre in pa en skin, ka ne vem, če je tako. Gremo dalje. Enforcer Season 5. Ok, nice, gremo dalje. Ta skin nas ne zanima. Season 6. Ni lih OG, ampak zelo dober skin. Gremo dalje. Ta nas ne zanima, ta nas ne zanima, ta nas tudi ne zanima. Huntress, a se tako izgovori, Season motherfucking 5. Še en odličen skin. A so to iz Battle Passa tiste sezone? Ne vem. Ok, to je v redu, gremo dalje. Ok, še je skinov. Ok, skinov je mislim, da okoli 40, ker vidim, ko grem lahko nižje dol. Gremo v naslednjo vrstico.
Chapter 3, nice, chapter 2 nas ne zanima, nice, ne zanima, ne briga me, gremo v novo vrstico, okej. Okej, to je kar nekaj. Season 4 Omega! Vse za motherfucking 4 evre! Vse za motherfucking 4 evre! Season 5 Ragnarok, ne vem kako se izgovori, ampak ta je tudi motherfucker od skina. Ta je tudi, oh my god, kaj smo vse dobili za motherfucking 4 evre. Ne. Tale Omega je zihar OG. Za tega ne vem, če je OG, napište mi. Gremo dalje. Redline, še en odličen Season 5 skin. Jackpot! OG Rose Team Leader smo no way, da smo dobili OG Rose Team Leader Season 3. Vse za motherfucking 4. Oh my god. Hvala ti za ta srečen dan. Oh my god. Let's motherfucking go. Te skini nas ne zanimajo, chapter. Dobili smo Rose Team Leader OG Season 3. Season 5 Rook. Okej, ne vem, če je rare ali OG. Ne vem, napište, je tako posebno. V redu je, več kot soliden skin. Gremo dalje. Let's motherfucking go, School Trooper Season motherfucking 1 skin. Jaz ga imam že na svojem računu. Velikrat je bil v item shopu, lik ni toliko OG, ampak še vedno odličen skin. Gremo dalje. Season 5, zelo soliden skin. Zelo dober skin. Tako da gremo dalje. Spider-Man nas ne zanima. Squad Leader. What? Tale skin jaz prvič vidim v lifeu. Tale skin tudi vidim prvič v lifeu. Napište v komentarjih, ali je Squad Leader OG skin, ali je pa zelo rare skin, ker ga prvič v lifeu vidim. Napište, če je to zelo dober skin. What, zgleda hud skin. Gremo dalje. Season 5. Okej, ta mi ni nič posebenega skin. Gremo dalje. A smo še kaj dobrega dobili? Ne. Season 4 Teknik, okej, odličen skin, ne vem, če lahko rečejo, da je OG, je pa kar rare skin, tako da super skin. Gremo dalje. Season 5 The Ace, nice, odličen skin. Gremo dalje. Season 4 Valor skin. Vse to dobivamo za motherfucking 4 evre. No way! OG Warpaint Season 3 smo Jackpot smo dobili. Jack motherfucking pot za fucking 4 evre. No way, da smo na istem accountu dobili dva OG-ja in to Rose Team Leader in Warpaint, ka mislim, da je še motherfucking bolj OG katali skin. Še motherfucking bolj je OG katali skin. In še da na koncu smo dobili Bingmana Rare Season 4 skin in pa na koncu Season 4 Zoe. No motherfucking way, kakšen account smo dobili za motherfucking 4 evre. Ne. Jackpot, napište v komentarju, če sem dobil. Napište prosim, a sem dobil za 4 evre dober account. In če ste veseli, tako kot sem jaz vesel, nimam več glasa. Gremo dalje, gremo na backblinge. So bolj tako, okej, niso nič kaj posebnega. Tale je pa ful poseben, je ful dober. Frozen Shroud, Season 5, je kar OG. Mislim, ni lih OG, je pa kar rare. To je chapter. Te chapteri nas ne zanimajo, ker to so novejši. Okej, tale je kar rare. Backblink Season 3, nice. Dobili smo še en Season 3. Skirmish. Kakšna so to imena? Season 5, nice. Chapter 2 nas ne zanima. Boogiebag Season 4, nice. Chapter 2, Chapter 3. Ok, Chapter 3. Tele živalci so mi kar všeč, Season 6. Te chapteri nas ne zanimajo. Še ena živalca, Season 6, nice. Kar je rare. Te živalci nikoli več ne bojo v življenju v item shopu, je Fortnite rekel, zato bomo pa rekli, da so tele živalce v nahrbtniku zelo rare nahrbtniki. Season 6, tale je tudi kar, tega mislim, da imam na svojem računu ali pa nimam, v redu. Kar v redu backblingi. Season 5, tale je kar super. Chapter 2,
Season 6, tale je odličen, Backblink in Season 5. Tale je OG Season 3, tale je kar OG. Gremo še pickaxe pogledat, ok. Brez veze, brez veze, brez veze, brez veze. Ok, Rift Edge, rare pickaxe. Veliko ljudi obožuje ta pickaxe. Ogromno ljudi bi želeli ta pickaxe imeti, pa ga ne morejo dobiti. Jaz sem eden izmed njih. Nikoli več ga ne moreš dobiti v item shopu. Še eden več razlog, zakaj hočem imeti ta Fortnite account za sebe. Ampak, kakor sem rekel, 1200 lajkov. Vsi, ki ste prišli do tega trenutka, da gledate video posnetek, vse prijatelje, ki imate v šolah, v razredu, na Instagramu, vsem prijateljem, šerite ta video, da lajkajo, da se subscriberjo, ker vem, da bo ta video posnetek zelo mnogim všeč in vem, da radi to gledate. Gremo dalje. Season 6, še en odličen pickaxe. Super. Všeč mi je, prav god pickaxe zgleda. Tale mi je tudi znan pickaxe, Season 5. Tale mi je tudi, videl sem ga nekje v videoposnetkih, tale more biti rare pickaxe. Ne vem, če je lahko OG, ker ni lik Season 1, 2 ali 3, je pa Season 5, lahko rečem kar rare pickaxe. Gremo dalje, enega sem preskočil, tale je kar Chapter 3, luškani pickaxe, ampak niso nič posebenega. Season 4, še en hud pickaxe. Ok, Season 4, ta je odličen pickaxe, ni lih OG, a je rare, ne vem, če ga kdaj lahko še v življenju dobiš v item shopu. Season 6 se šteje med OG sezone, tako da vem, da eni štejete od Season 1 do Season 6, 7 OG sezone. OG sezone so zame 1, 2, 3, tako da, kakor vi presodite, tako boste vi rekli, tale pickaxe je odličen. Gremo dalje, Season 4, še en odličen pickaxe, hud je, malo predolg bi se lahko reklo, ampak odličen. Season 5, ta je tudi hud pickaxe. Ok, teli so novejši, ki nas ne zanimajo. Brez vezni, Season X, ok, te ne. Season 9, tale pickaxe vidim prvič v lifeu, napište mi v komentarjih, Mean Streak. Season 9, prvič ga vidim v lifeu, zgleda hud. Napište v komentarju, a je bil velikrat v item shopu. Stari moj, toliko zahtevam od vas, da pišete v komentarjih, me prav zanima. Prav zanima me, ali se bo našel kakšen gledalec, ki bo na vsa moja vprašanja, ki sem vas vprašal, a je to OG, ker je ta pickaxe, a bo kakšen gledalec prav na vse mi odgovoril in ga bom pinil v komentarju, da bo čist na vrhu njegov komentar vsem viden in da ga bojo lahko vsi lajkali. Prav zanima me, če se bo kakšen našel. Gremo dalje, Season X, tale pickaxe tudi prvič vidim. Prav hud je, kako ga lahko vidim prvič v lifeu. Gremo dalje. Season 8, nice, zgleda hud. Zdaj ne vem, če kaj posebenega, ampak zgleda hud Season 8, prvič ga vidim. Season X, Chapter 2 in pa na koncu Default. Ok, gremo dalje. Še dve stvari imamo za pregledati. Vrepe sem rekel, več ne pregledujem, ker me ne zanimajo. In vem, Notalex, chill Notalex, naučili ste me, da so vrepi prišli šele v Season 7. Ko sem začel Fortnite igrati, tega nisem videl, tako da hvala vam. Season 6, ker v gliderju se nekaj res ne razumem veliko, tale zgleda kar ful. Teli avtomobili, to so vsi chapteri novi, tale zgleda kar rare, Sugar Crash Season 4, tako da je zgledal kar rare. Te so vsi novejši chapteri, ta je Season 6, Crossfire, nice, Season 5 imamo. Ok, Season 5, še en Season 6. Ok, teh 5-6 gliderjev je kar odličnih. Imamo Season 9, Rose Rider, nice. Chapter 2, Season 8, imamo Wild Streak, nice. Season 5, Beach Umbrella, Chapter 2 nas ne zanima. In zadnja vrstica. Season 3, ta pa more biti OG. Karkoli je Season 3, mene zanima OG glider. OG glider. Season 3 me ne zanima, let's motherfucking go. Prvič ga vidim v lifeu, Season 3 pa še fucking insane hudo zgleda. Gremo dalje, Chapter 3, Snowflake Season 2, to pa more biti OG, napište mi. No way, da boste rekli, da to ni OG.
Torej Season 3 in Season 2 Snowflake. Ta more biti OG, če je že tale OG, pa more biti ta OG. Let's fucking go. Vem, da sem dobil insane account za 4 evre. Vem, da sem dobil dober account. In briga me, če mi bo kdo napisal, da je kar en account. Men je insane za 4 evre. In še zadnje stvari, ki bomo pogledali, šli bomo malo čez plese in to je to. Chapter 3 ples, Chapter 3. Ok, teli nas njih ne zanimajo. Emoti te ne bom šel čez njih, torej samo plesi. Chapter 3. Ok, plesi zaenkrat so razočaranje. Evo, končno prvi ples, Running Man, rare ples, zelo dober ples, Season 6. Tale ples mi je ful všeč. Juggling, super ples, Season 6, torej vsaj 2 dobra plesa smo dobili. Še en Season 6, ok, nice, nič posebenega. Ok, to je ta, ki pokaže ceno 10, Season 6. Breakdown, Season 5, Epic Rare Place, nice, torej vsaj neki. Calculated Season 5, meni nič to posebnega. Swipe It Season 5, teri, odlično, rare, gremo dalje. Boogie Down, Season 4, prezadovoljen sem, insane place. Gremo dalje. Jam, tale ples vidim prvič v lifeu. In glede na to, da je Season 4, bom rekel OG ples. Me ne zanima karkoli boste rekel. Season 4 je, prvič ga vidim v lifeu. Če ni OG, je pa vsaj rare. True Hard, Season 4, nice. Tega tudi vidim prvič v lifeu. Kako so to stari plesi? Hype, Season 4, let's motherfucking go. Dobili smo dober account za 4 evre. Gremo dalje. Season 4, Orange Justice, nice, nice. Season 4, Popcorn, ok, kokice, ne briga me za kokice. Respect, Season 4. Jokanje, Season 4. Breaking Point, Season 3. In skoraj proti koncu, ok, ta je zanimiv, Season 3. Salute, Season 3. Ride the Pony, OG, Season 2 place. To je to, let's motherfucking go, evo ga, GG za ta ples, G, motherfucking G. Zadnja 2 plesa in to je Wave Season 2 in pa Dance Move Season 1 in to je to, kar se tiče Fortnite accounta. Napišite v komentarjih oceno od 1 do 10, koliko vam je všeč ta account. Za fucking 4 evre, kakšne skine sem dobil. Hvala vsem, ki ste gledali video posnetek. Če ste novi naročnik na kanalu, pa boste komentirali, vas bom pozdravil v naslednjem video posnetku, tako da lahko napišete, če je kakšen novi subscriber. Hvala za support in pa OG Notalex is back, da prevzememo spet sceno nazaj, tako je bilo včasih. Let's motherfucking go. Vidimo se v naslednjem video posnetku.